kinong penonton internet haka pertai kila kentho bat kentajur jau PM ka Pakistan u Shahbaz Sharif bat jau klidu kisipai ka Pakistan u Asim Munir kane kakam ka balale ta ka Pakistan kate ka bapenjak buram yala di hakmat ka pertai namar bakila peronkam ya kadur na ka drill jong kisipai jong ka China ha usnem ar hajar kat kendai bat pau ha pertai bakine kide kitirtma bala peronkam ban hirtma persya ya ka India takata kita rakeru bagi ken kum ka jingjotma persya ya ka India kane katur ka bala sapriang haki social media ka bapen I ya menteri rang badu kari Pakistan u Sharif bat u General Asim Munir da ka jing sarong baki bat je ka dur frame hakapor badon ka jingelek kemen rakhe jing job kat kum ki khobor ya kate kadur bala idit mai la ai sobha do Sharif Shah u Munir hakapor badon lang ka jingelang ka bahe kabamud ban penku puram ya ka mensim idri joki sipai Pakistan bat ya kamon pomla ban penrem laya thu ba hakate ka jing rakhe laya simentaru daki nongalam bahakli du jongka Pakistan kiba ketup yu Presiden Asif Ali Sardari u Ishaq Dar Menteri Kambari bat Charman jongka Senate u Yusuf Rasa Gilani konta kinong penukam internet kilati benia sapang gani kadur ban lap tenrai hakapa kilalap kane kate kadur jongki sipai China kiba dang le drill ha usnem arjar kakandai hakapa ki sipai Pakistan kila peronkam bat idit thamayaka pomba kalong menta kinong yalam jongka Pakistan kimpat ai kanu ka cipen syai hakabayadei bat kate kadur kabala penmi ya kajing ya kren kane kajing cia kalawan hadin kajing job jongka India daka operation sendur kabala penlong kum kajing ya kun persya ya kajing syatambor hapahalgam kabala syem ya ki arpun rengut ki mensembriu tentup ya uwei unong cerokai pertai nakari Nepal tak kini ki video lengkot koblesibun ngin sekendupat tak ki wipat ki video ki bakum kini